Shonile Maswati lamahle lishonile namuhla kungumgcibelo tingamashumi nesiphohlongo kwinyanga yaBhimbidvwane kanzi-ke lo nivusela waphinza nemukele Tindzabeni episode Channel Yemaswati nguseluleko wabagcinzi singangeni-ke kito Tindzaba sitaqala kubuka leto tetihambe phambili. Silo Nkosi Mswati wesithathu sesithumise budlelwane lobuhle lobukhona emkhatsini wakuleli nalelo lase-India. Litiko letemphilo kutse namuhla labamba umthandazo wokuqalisa umnyaka. Inkampani yatindiza kuleli sekulungele kuqalisa kusebenta. Kanzi-ke sesingena kito setiphelele. Silo Nkosi Mswati wesithathu sesithumise budlelwane lobuhle lobukhona emkhatsini wakuleli nalelo nelive lase-India. Ingwenyama beyikhuluma ngeliphimbo lempane Nkosi Kuduza emcimbini wokugubha lusuku lwe-India Republic Day lokubanjelwe ehhotela lasesibane sami itolo kusihlwa. Umbiko logcweleyo uyalandzela. Ingwenyama yeMaswati Silo Nkosi Mswati wesithathu selithumise-ke budlelwane live leMaswati lelinayo ke nelive leNdiya. Silo seMaswati sibese-ke sesithumisa lokhu lokwentiwe live leNdiya kuphucula timphilo teMaswati lokufaka-ke ekhatsi ukuthi kube neMaswati-ke lacecesha khona kulela live kito-ke temfundvo nalokunye-ke lokuningi lokwentiwa-ke ngilo lelive ngekubambisana. Ingwenyama yeMaswati beyitfumeleke umfana Nkosi Kuduza kutsi ethulele umbiko ehhotela lesibane ezulwini lapho khona lelive belihalalisa lilanga le-Republic Day. Silo seMaswati siphinze saveta kwekuthi siyathumisa kakhulu ikakhulu-ke kubanjiswa ngilo live leNdiya ikakhulu-ke esakhiweni sephalamende nekwakhiwa-ke pheceleti kwayi-National Data Center. Your continued support means a lot to us, as we also pledge to also stand by you and support you in your national activities as you celebrate them here with us, where you are home away from home. Your Excellency, we wish to congratulate the Republic of India for the global role that she plays in the international community. Your appointment for the G20 leadership has clearly given you the opportunity to make a meaningful contribution to the global economy. As a country, we recognize and intend to ensure that even the global south is not left behind in the exchanges and engagements made for the developing world. We wish to state that you have our full support and have a true partner in the vision you have for promoting all issues of interest in the global community. The Kingdom of Eswatini is a proponent of ensuring that no one should be left behind as we build the world we want. You have not only set a mark in the international community, but you have also made your presence felt and feasible even here in the Kingdom of Eswatini in promoting our bilateral relations and initiatives. We humbly appreciate the numerous technical assistance and in-service training programs that have been extended to our civil servants, private and other sectors of our society. Commissioner waseNdiya Evele Maswati naye-ke uvetile kwekuthi lelilanga limcoka kanjani etimpilweni tabo. Eswatini students team to the UNESCO India Africa Hackathon held in India in November 2022, which was conducted for 36 hours non-stop. Lady Howard Mabuza, Minister of Education and Training, participated in the event at the invitation of the Minister of Education of India. She was accompanied by the Director, Ministry of Education and Training. I myself attended an event held at UNESCO to bid farewell to the Eswatini students who were going to travel to India for the hackathon. The hackathon provided interaction of Eswatini students at an international level with their peers from more than 40 countries from Africa. Continuing the tradition begun in 2020, the High Commission organized the third edition of the Kanya Diwali Bazaar, which was held in Malkan Sports Club in partnership with the Department of Handicrafts under the Ministry of Commerce, Industry and Trade, Malkan's Municipality, Eswatini Investment Promotion Authority and the Malkan Sports Club. The event was attended by His Royal Highness Prince Gija,
Regional Administrator, Manzini Region, Mr. Stanley Dlamini, CEO of Eswatini National Association for Arts and Culture, Ms. Zodba Vilakati of the Department of Handicrafts, among others. As part of the India at 75 celebrations, women from the states of Andhra Pradesh and Telangana performed the Batukumma dance at the event. Among others, Ms. Nomfanelo Simalane, Eswatini Foreign Service Officer, participated in the 69th professional course for foreign diplomats in October at the Sushma Swaraj Institute of Foreign Service, Ministry of External Affairs, New Delhi. Ngizandile Mpapane Tindzaba Channel Yemaswati ngisehotela laseSibane eZulwini. Kanzi-ke litiko letempilo ukuthi namuhla labamba inkonzo yekuthandazela tisebenti taleli tiko kusasuka lo mnyaka. Kanzi-ke le nkonzo beyingenelwe indvuna yaleli tiko iMphungalisi Nkosi beyibanjelwe lapha ehotela lase Happy Valley. Umbiko logcwele uyalandzela. Litiko letempilo ukuthi namuhla labamba inkonzo ekuqalisa umnyaka wa 2023 lapha ehotela lase Happy Valley eZulwini. Kanzi-ke letinkonzo tibanjwa njalo ngeminyaka ngenhloso yokubonga nekudumisa simakathe ngekugcina timpilo talabo labasebenza ehlangothini lwetempilo kuphindze kucelwe kuye umdali ukuthi ativikele letisebenti naseminyakeni lomusha. Lokubanjwa kwale nkonzo kuhambelana netimiso tetempilo letisiphohlongo kanti-ke lo mcimbi wanamuhla bewubhekene naleso sakamoya pheceleti spiritual wellness. Le nkonzo beyingenelwe indvuna yaleli tiko lezinkosi legcizelele ngebumcoka balokubanjwa kwalo mthandazo. Sicala umnyaka siyathandaza hayi ngoba besingathandaza lo mnyaka lophelele kunjalo siyathandaza ngoba siletha lo mnyaka losedlule ngokuNkulunkulu. Amen. Sidobonga sidodumisa sidonxusa sidobeka icebo lethu. Amen. Sibasinika lesicela itingeni nansi kakhulu yanyana kusike ngiyayithanda le ncwadi bangadi abantu my favorite book lesikhuluma ngayo akusiko ke lokho rebuild umfundisi okhulumile rebuild ngiyithanda kakhulu le ncwadi musinehemaya usina ngayibhala kulo chapter 2 uthi bomsawa bani bakhanda ukususa bakubekana kwaseceleni kwabo kwaseceleni kwaseceleni bekusho ukuthi kude ema-gaps nalo labengasala la emphasini kubalulekile. Amen. Kuze kuthi la sebanebukhulu khona lobukhulu kwekuthi khona laba abahlaselayo baqale basasisikhethe emadozana kawugasa ukuthi nalaba abahlaselako baphathe le ntshobisholo wagcina sithi wayithatha nalowo khaba akabamba isikhathi la ekesina kanjalo bengithanza bese kuthiwa ukhona lo muntu lebewude ngisho nalabafana bakhe emadozana basi nabani waphuma nekomputer yakhe wayokwakhe lokubalekile is not leaving gaps. Amen. Nasitiko simhebehebe. Itiko la health, I think ngiyayisibalingani bami is probably the most educated sector in the whole of Ghana. Tindzaba emsakato Channel Yemaswati nginguseluleko ngacinzi na Justice Dlamini sisezulwini. Libandla le-Open Heavens Church lapha eBhetani kuthi namuhla labamba irally yebantwana. Kanti-ke kule rally labantwana bafundiswa ngekutiphatha kahle nangekwatana nenkosi Jesu Kristu. Umbiko logcwele uyalandzela. Kanzi-ke Maswati lamahle libandla noma-ke inkampani lebuke kudizisa kwetindiza kuleli seyikulungele kucalisa kusebenza kulandzela ukuthi ithole isitifiketi lesatewa ngokuthi i-open air. Umbiko logcwele uyalandzela.
Kulandzela ukuthi i-Eswatini lekubhekeke ukuthi ichube kuhanjiswa kwetindiza lekufanele ukuthi tilayishe sive kuleli ikhona kucedza sigaba sekucala sekutfola i-Air Operator's Certificate etinyangeni letendlulile. Indvuna yelitiko letemisebenti lemikhulu nekuthutsa umhlonishwa Ndlaluhlaza Ndwandwe uvetile ukuthi tigaba lebekufanele tihanjwe setiphelele, ngakho-ke tindiza setitawulayisha sona sive futsi i-Eswatini seyitawuchubeka ngemumo njengoba i-Air Operator's Certificate sebavele sebayitfolile. Bona ukuthi sihlangane physically ngalolu hlobo eminyakeni lesendlulile lapho besingakhona khona siyakudumisa ukuthi inkomba nento ukuthi cha umhlaba sowuqalele uyavuleka ukuthi kusetshenzwe nayo ke lenza balokutako operator certificate lekufanele le applyelwa eSwatini singasho esiveni ukuthi i-process yaleso certificate seyifike ekugcineni lokho ngikhuluma nani nyalo certificate sesitandleni da eSwatini nyalo seba process yekuthi sale kulonjwa i-airline sale ichubeka isebenta sive sitawadiswa masinyane lokusho ukuthi kafisha sekwenzile konke lokuphathelene neku-applyela i-AOC sesiyitfolile ka-Eswaka sesetandleni da eSwatini sekusele nje ukuthi sale silonja i-airline ichubeka ukusetshenzwa. Etindzabeni kubika Phukuhle wakadlamini ngiselotela lelikhulu le-Hilton Garden eMbabane. Xolisa Maswati lamahle tindzabeni letimbili esisuka kito kanzi-ke indzaba sisazama kulungisa ukuthi engabe umsindo kwentekeni ngoba beyingevakali kahle kanzi-ke sitawuchubeka nato tindzaba emakhulukhulu ebantfu kanye netinhlangano letilwela emalungelo ebantfu ukuthi namuhla tangenela umcimbi-ke noma-ke inkonzo yesikhumbuto yalo ebeka ngummeli webantfu uThulani Maseko kanzi-ke tikhulumeni tichaze Maseko njengomuntu lobekathandza ukuthi kube nekuthula nekubonisana lapho kunetinkinga khona. Umbiko logcweleyo uyalandzela. Maseko believed in using the law as a tool for social transformation. He was a firm believer in dialogue. Emakhulukhulu ebandla angenele inkonzo yesikhumbuto yaloyo abengummeli wamalungelo ebantfu uThulani Rudolph Maseko lebeyibanjelwe esibayeni lodge kuMathapha namuhla. Tikhulumi ngekwehlukana kwato tichaze Maseko njengomuntu wabethandza kuthula nekuthi kuhlalwe phansi kuboniswane lapho kunetinkinga khona. Emkhatsini wato tikhulumi lebetikhona bekakhona lomelele inhlangano yakamhlaba United Nations, inhlangano European Union, lomelele live lemangisi kanye nalo lomelele live leMamelika labagcizelele indzaba ye-dialogue neluphenyo lolutimele ngekubulawa kwaMaseko. Investigation to identify and prosecute those responsible for this cowardly murder. The EU also calls on the authorities to ensure the safety of all citizens. The EU urges Eswatini to launch the comprehensive and inclusive national dialogue as a matter of urgency and priority. On terms facilitated by SADC towards national reconciliation, respect for human rights. Ukuthi Maseko abekwendlini yakhe egcina kusasa ekuseni kaluhleko eBhunya. Etindzabeni temsakato Channel Yemaswati nginguseluleko akacinzi ngina Justice Dlamini Sigmathapha.
Nene bekunene kusetandleni tesive kuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini. Sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala Eswatini abaphile ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lonempahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tindwe letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo. Kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatheleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaco. Sifo seguwa eveni seyikhutsate sive ikakhulu bothishela kutsi abanake bantfwana labanesifo seguwa lokhu sekuvulwa tikolwa. Konzisi walenhlangano Mnumzane Abraham Jalinjali uvetile kutsi isikhatsi lesiningi bantfwana labanesifo seguwa kuvela kwangathi ababambi kahle eklasini kanti lokugula kwabo kuyenta kutsi ingcomvo ingabambi kahle ikakhulu uma ungalandzelisi kahle kunatsa wona emaphilisi. Ke aseyiraise le awareness kuze batokhona sinabo bathole support, bathole kulekeleleka, bathole kubambiseka. Tibalo tithi bantwana labane epilepsy bavamisa kungasicetha isikolo. Netizathu tani te stigma kwekuthi bese kubana lelibala lekokuthi wena unale epilepsy. Lokunye lokwendakalako ke ngiloko ukuthi noma ngabe adimisele lo mntwana athi akabe khona la esikolweni afunze njengalabanye nakwendeke lwaba nalesisha uyothole ukuthi kude lokusekeleka ngalesikhathi iphela lesisha abuya sekunezinkulumo letitsite kulabanye bantwana uthole ukuthi ngalesimo bekakuso yena isabuya lengcondo nayibuya lengcondo nakathi uqala ku recall everything kude le support la itholako uthola ukuthi kunalawo maganyana lawo mhlawumbe unemadimoni mhlawumbe unalokwanalokwa sithi ke cha bantu abayiconze nje epilepsy ukuthi simo lesendekalela noma ngibani futhi akude ukuthi iminyaka yakho semingaki umzala umncane but umuntu one epilepsy kude la ngakhona ukukwenda uma ngaba nakekelekile kuyendeka ke ukuthi nakhona lathi ikolweni bothishela labanye ngekungadi kabanti ngayo uthole ukuthi abasakhoni kubabambisa kahle labantwana because baba ngenxa lama seizures kunalama cognitive difficulties lokuthi kubamba kwalengcondo yakhe sometimes ungafani nekwalabanye bantwana. Kuphethe ngekucwayisa kulabo laba nalesifo seguwa kuthi abanathe amaphilisi ngesikhathi futhi bangacali bangenele tidzakamiva ngoba tiyabanga ukuthi lokugula kungayekeli. Etindzabeni kubika pho kuhle Dlamini ngisembabane. Kanzeke umbiko lokhishwa amaphoyisa ukhomba ukuthi liyachubeka nekwanza linani letimoto letibiwako emakhaya ke noma ke indzaweni lapho khona umbiko logcwele uyalandzela. Amaphoyisa eMbube sekabika ukuthi kunetimoto telihlobo lwe-Honda Fit letetshiwe etindzaweni letehlukile eveni khona eMbabane kanye nasembikwakhe. Letimotolo kuthiwa tetshiwe tipakile kanzi lochumanisa sive kanye nemaphoyisa Superintendent Phindile Vilakati uvetile ukuthi lizinga lokwetshiwa kwetimoto liyachubeka ngekunyuka ngakho-ke eMaswati akacaphele timotolo tawo. Etindzaweni letehlukene khona lethishela eMbabane emahhovisi aka-interministerial lapha kulama parkings akhona Honda Fit iyelo ngembala
vehicle leyethi embi kwakhe nayo ipakile iHonda Fit nayo iblue ngembala le kusho ukuthi ngenteka bese kuphindze kuvulekile leto timakethe ke tekuthengisa ama-parts noma ke kunaletinye nje tinjongo tekuganga labatendaba singacela ukuthi sive siside nangabe khona lesikutholako noma lesikubonako bangashayela 999 noma bo9 labani noma singamshayela lo ke emacala khona esifundeni sakamanzini babehlophe noma babemadlopha khona embabane kaHhohho usiniketa information kuze kuthi sitokhona silaba bekunene batfolakala siyacela naso sive sichubeke siqinise indlela ukuthi tigatse timoto tetfu nasipakile sente siciniseko sekuthi tikhiyeke ngendlela le tawenta ukuthi umuntu locabanga kuganga akhanze kumadini siyabonga etindzabeni Channel Yemaswati kubika phokuhle Dlamini kanti ke tithombe tihlanganiswe nguZandile Mpapane sisembabane. Sinemukile Yemaswati lamahle sitawubuka tona Tindzaba oke imidlalo eveni. Licembu limanzini Wanderers libonakala ngathi selilijikile likona kulandzela ukuthi linqobe umdlalo walo wesibili kulandzelana namuhla lapha ePrince of Wales. Kanti ke licembu limanzini Wanderers lishaya icembu leDenver Sundowns ngeligoli lethwa eCanzeni bekulenda ukuthi ibe mithathu imidlalo eselinqobile solokuqala lesizini. Umbiko logcwele uyalandzela. Ichubekele imidlalo yeMTN lomuhla ezinkundleni ezihlukahlukene umdlalo obokade uyidabi lobokade udlalela lapha enkundleni yase Prince of Wales lapha ekushana khona imanzini Sundowns nayo imanzini Wanderers ikhona lekuphumelela imanzini Wanderers ngeligoli lelilodwa eCanzeni kanti lomnye umdlalo obokade ulapha eMayaluka lapho bekade kudlala khona imbabane Swallows nayo iMadlenya ikhona lekuphumelela yona lapha imbabane Swallows ngeligoli lelilodwa eCanzeni lomunye umdlalo bekade kudlala lapha eMhlume bekade kudlala iYoung Buffaloes nayo i7 Dreams ikhona lekuphumelela iYoung Buffaloes ngemagoli lamathathu eCanzeni bese kuyenda ke manje i7 noma ke iYoung Buffaloes ukuthi seyinemathuba lamahle ukuthi ingaphetha i-first round ihamba phambili lapha kulokho asisibone ukuthi kuhambe my other coach Mawelela we've been pushing the boys Benjamin sabanga ukuthi like what I told you ukuthi this is a process yabona lekuthoqala ukuthatha ama point khona yabona we'll keep on sabanga ukuthi ngiloko nje we didn't want to I told you ukuthi we are not panicking about eradication we've got a good team good technical team good MC I'm happy nje bendlela labayenza ngayo ngicabanga ukuthi ngilesikhathi lesi yabona ngicabanga ukuthi ngilesikhathi and futhi I'm happy ukuthi lesikhathi lesi siyendeka isaqala first second round it's in target second round yini lokufisile mhlambe sinabona recover ubuyele ngena top 4 or maybe top 6 no Linda I lokho kuto depend on ama point lesitaba swathatha Sina start my point to affect esquament then good game 30%. I think we tried. It contested. It lived out to the expectation that I think what teams good football. We unlucky to but a share was supposed to have been the first. But you know what? Congratulations to us. Took a chance. But for my guys, I think I'm fine with the team. Played very well in some areas. Going forward, I think our aggressive energy at some stage of the game, I think we missed it. But it's not a team smash. Correct this, we come back a better team. We would have loved to finish at least about 20 points, but what can you do? You take the Channel Yemaswati Tesiswati Dlamini sembabane. Kanti ke Maswati lamahle tingawo Tindzaba besiniphathele tona esukwini lenamuhla kodwa ke singakathi bekuphasi sicala ngibuka hloko tato lethambe phambili. Sile ngosini Siswati esithathu sisithumise ubudlelwano lobuhle lobukhona emkhatsini welive laseSwatini kanye nalelo lase-India. Litiko letempilo libambe umthandazo wokuqalisa umnyaka namuhla. Kanti ke inkampani yetindiza iEswatini seyikulungele ukuqala kusebenza.
Kanzi-ke Maswati lamahle sitatibeka lana ke Tindzaba telusuku lanamuhla lo sekanivalelisa phinza niphusela kubukela lokuhle etindzabeni leti landzelako ngiselelwe kugcinzi nisale kahle.